Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Lijep vam pozdrav sa rasprodanog Poljuda pred početak posljednje utakmice četvrtog kola Supersport Hrvatske nogometne lige između Hajduka i Slaven Belupa. Kod Hajduka 4 promjene, Lučić je na golu, Sigur, Šarlija, Dialo i Melnjak posljednja četvorka. Kalik i Krovinović danas kreću od početka u veznome redu, tu je još i Jasin Benrau, Dolček desno, Mlakar lijevo te u samom vrhu napada Marko Livaja. Glavni sudac je Zdenko Lovrić koji dolazi iz Đakova, njegovi pomoćnici su Luka Pušić i Kruno Šarić, Toni Dadić četvrti je sudac, dok su VAR sobi još Fran Jović, Bojan Zobenica te naš tehničar. Marković na golu, Bosec, Račić, Boras i Martinaga posljednja četvorka, vezni red Agbekpornu, Hlevnjak, Mioć, Hođa te prema naprijed Crnac i Ortiz. Krovinović. Sada problemi za Krovinovića, nova ukradena lopta, Crnac, ispred njega Dialo, Crnac za Ortiza, Ortiz će opaliti, to će završiti na vanjskom dijelu mreže. Evo Kalika, fino Kalik na desni bok, Dolček ima ispred sebe Martinagu, Dolček u driblingu, Livaja sa 8 metara, točno u blok. Sigur. Prema Livaji koji je u skoku sa Račićem. Bosec se nije najbolje snašao. Livaja za 1:0. 1:0 vodi Hajduk od 15. minute, ali još uvijek tu treba vidjeti što se točno dogodilo u tom duelu, s obzirom da vidite Ivan Leko isto tako gleda prema terenu, s obzirom da su sada okružili nogometaši Slaven Belupa Zdenka Lovrića, smatrajući da je tamo bio prekršaj nad Bosecom. Naravno, sve će to riješiti VAR soba. Kako stvari stoje, 1:0 vodi Hajduk od 15. minute. Zdenko Lovrić kaže, čini mi se po govoru tijela da je to prekršaj. Dolček ide na udarac, Marković je to uspješno odbacio, pa je onda očistio isto tako Filip Hlevnjak. Ide ubačaj prema Ortizu, jako dobar centaršut, fino, precizno pronađen Ortiz, međutim ostaje na 0 golova. Crnac lijepo u prostor, evo sada nove prilike za Belupo, ostala je zastavica dolje. Pokupić Melnjak, kombinacija njega i Mlakara. Pa onda povratna Benrau, evo dobre dodavanja, dobrog pasa, ide i ubačaj, tamo je netko dirao loptu rukom i što će reći Zdenko Lovrić, pokazat će na bijelu točku. Od 36. minute, evo trenutka u kojem Hajduk može doći do prednosti. Livaja ili Marković, Marković ili Livaja, kao pobjednik izlazi Marković, ostaje 0:0, 38. minuta, ovo se rijetko viđa. Ovo se rijetko viđa. To je zadaća ipak za Hođu, Hođa kroz živi zid, hvata loptu u ruke Lučiću. Onda vidimo ovu šansu Hajduka, povratna lopta, Dialo, odnosno tamo je bio Agbekpornu, taj koji nije to uspio očistiti. Pa onda nova osvojena, evo udarca izvana, Marković je odbio i na kraju svega u posljednji trenutak reagirala je obrana Slaven Belupa, očistio je Luka Račić. Šarlija, lopta se odbila, Ođiđa, Marković još jednom. Za sada fenomenalnu utakmicu igra Anton Marković, međutim ide novi centaršut, udarac glavom ide preko gola. Ostaje 0:0 u 3 minute drugoga dijela, već smo vidjeli toliko toga.
Evo sada nove opasnosti pred golom Antuna Markovića, Livaja za 1:0! Livaja za 1:0 od 54. minute. Ovaj pogodak sasvim sigurno će vrijediti. Lučić za Dijala, lijepo, mirno, tu nema nikoga. Sigur. Još jedan puta prema Livaji, sjajna lopta Sigura, Livaja je primirio, zaleđa nema, Račić je ispred Livaje, Livaja, udarac, gol! Zaleđe. Udarac, gol, zaleđe, Livaja mislim da još nije svjestan da je gol poništen. Da, sada je upravo postao. Kaže Zdenko Lovrić, dobro, ako sam dobro iščitao, sa usana, gol! Ha, ipak gol! Ipak pogodak! 2:0 vodi Hajduk! Centar šut ide na 8 metara, Hođa glavom. Tu će pokret gola, pa da upišemo nešto i Slaven Belupu. Mane prema Martinagi, Martinaga visoka svijeća, ovdje nije Dijalo dobro reagirao i na kraju Crnac izlazi oči u oči sa Lučićem koji izlazi kao pobjednik. Livaja kod lopte, Livaja na lijevu nogu, Livaja traži bliži put, neće uspjeti. Lopta je kod Ođiđe. Ođiđa, pa evo udarca izvana i gol! Evo Leona Dajakua! Evo Dajakua nakon više od 600 dana sa golom. Ponavljam, još jednom Leon Dajaku, posljednji pogodak postigao je 7. prosinca 2021. a ovo je definitivno eksplozija emocija. I that's all folks, kaže Zdenko Lovrić. Hajduk 3, Slaven Belupo 0, 54. minuta, Marko Livaja 1:0, 64. minuta, Marko Livaja 2:0 i onda 89. Leon Dajaku 3:0. No, it's a big disappointment because I think the first 45 minutes we kept them okay. We had even a chance, a big chance with I believe Klefnak on the 0-1. Especially he had to change, and then we had to play with two wingers instead of two strikers, which stopped their build-up. So that was a big pity that Filip had to leave because of an injury. Mislim da nismo najbolje ušli u utakmicu. Isto tako da mislim da je ekipa Slaven Belupa krenula jako u nekom presingu i nisu nam dopuštali da napravimo naše napade. Iako smo mogli da odemo na poluvremenu sa prednost jednog gola, znači fulili smo taj penal, mali ofsajd isto. Doduše drugo poluvreme je bilo veoma dobro. Izgledali smo kao ekipa kakav bi Hajduk trebala izgleda kod kuće kad igramo na Poljudu. Prekrasna atmosfera, puno energije od ekipe koja se transformirala na naše navijače i bilo je perfektno. Tremendo drugo poluvreme.